Sanibonani guys, how are you guys? Welcome to my channel. Ubuyile mbali tukwana walini Josi. Happy Saturday guys, ngithi ngisavuka so nginibambe ngiyana la story. Kilobona because into something I need to catch up. Yo mudima ngingangikwatile ningibhalele istory because ngiyatla hanyana. Ngiyeza kancane. Yabona. So uthi usisi uthi awushoze thina saya kumakhosi because of sine issue yithi saya kumakhosi sithi so avenger i-death ka yanga brother wami. Only to find out ukuthi ukoshayeka umamncane. The very thing the same thing le umakhosi ukuthi izowenzeka. Yenza exactly kumamncane and umamncane beka like this no mama. Beba very close bayalamana. Beba very close beba share everything. Uri awushoze bathwala neba uqwana. Beba uqwana. Azange sizicabanga ukuthi umamncane angaba nesandla semfene kumntwana sekithi yanga brother yami. Story time. Uri awushoze naroko lesi ko emakhaya. Kulela emakhaya umama beka domestic worker. And then ubaba like bekumuntu ukuthi handyman like uthi amalukisha the end uyabizwa nini nakabizwa like ubereka the piece job wabona. So uthi awushoze my younger brother ne sitregi la younger brother yami yiyo ilasborn uthi kube umntwana ukuthi uzalwa intelligent or like na tlhalifile or awutaka la tlhalifile bekakuthanda ukusolve ke bekakuthanda solving bekwinto yakhe any issue yasencwadini bekazosolvela namasinga like especially body maths body physics dilena so bekwizinto zakhe so beka very brilliant kilobona uthi even nesikolweni like they will give examples ngaye bekumntwana ukuthi amathisha wonke yamazi babayenza example assembly bayapha ngaye kula nonongwane la bale proud ka yena uri isikolo sinalona umso uri awushoze mina umntwana sekithi mamjambisa ama grades 3 times because of the way na tlhalifile ka thing waze wafika ku matric mafika ku matric umntwana sekithi waphasa kahle uri awushoze wona koga yaphasa kabutse. Uthi a year before matric principal wesa ikithi wazoshola ukuthi umntwana lona ngizomu-applyela like different universities because angeke simiyeke ukuthi pass adule mogai because of bekabona ukuthi ekithi asina knowledge about education. Ari kulabona like obe family la gore a gona batho ba rutegileng a gona motho kileng ya university like kulabona. So principal thatha initiative ukuthi you know what ngizomu assistant applyela ka results cha grade 11 because bezi right vele for ukuthi next year amakayenza matric ube lulu ukuthi angathola ispace. Uthi hayi umuntu mayenza matric asjoze abutaka or aphasa uthi umuntu aphasa kahle ngama subject kwaba mo level 7 wonke. Uthi hayi awusjozi bamthathe uri awusjozi ubhudo mina ubilakhe because of wabe afuna ukwenza medicine from day 1 athi ufuna ukuba udokotela wabe ukuthi bayamthatha. Uthi awusjozi kwaba i group layer vele bahamba bayofunda eCuba. Uthi mina ubhudo ngufundele ubudokotela ufundela eCuba uri awusjozi atsamaya ngwaga olunguruta kote. Uthi thina ikithi asibantu ukuthi sinemali rephela from hand to mouth uri ntwere dijo tsere di kreyang enough for thina ikilobona. Uthi awusjozi masihlala ekithi umamncane wami beka umuntu ukuthi ushadile yabona. So kwamashade so wathola ukuthi uphelela umshado wakhe nendoda yakhe baya divorce cause kube nomama umxosha endlini yakhe because the husband ulethe umama umusha. So athi azimisa indaba zasemakhaya awushoze umamncane wamvele wakuka yonke into yakhe wazibelela kagogo. Mafika kagogo bohlala umamncane wami nomalumambe bangazwani to an extent ukuthi baze bayaqasha. Umama was like you know what ngoba ikhona i-back room ka sizothi ubhuti wami bafana i-back room kabafana ubuzohlala la kubafana ucuphela kubafana uzothi mangithola something ema kitchen uhambe usebenza sithola isleep in then uzokhona ukuthi na ushayile umkhukhu wakho ube nakwakho. Hayi ube deal like that vele sihlale nomamncane but umamncane athi na decide for the sake of peace at mina angeke ngizendlini ngizosiphekela ngapha ngizihlalele ngapha yabona avoid hore ube little uthi sharp umamncane wami awushozi nomama ari bathu baba uqwana athi bayazwana umama makaphikisana nenkosi uzomphakela uri awushozi batolula komotlhareng bazohleba ubabami things like that. Uthi vele bebazwana besazi even ubabami naye bekazi behangana nenkingi. Uthi hayi awushozi ithi mina umama mbekangene isonto so sometimes uzo invite umamncane bengasubuntu vele wesonto yena umuntu ukuthi uthanda ibiya
vele makanemali enyane vele uyazithengela ithunyana yakhe aziphuzela. Asumuntu ukuthi uyophuza azwe adake, but umuntu ukuthi makahleli like le wine enyane uyaphuza, umuntu onjalo. But umamncane wami akasi umuntu ohamba amathaveni, umuntu ukuthi uzothenga azidlalele endeni aziphuzele alibele munandi. Mama mina ngisumuntu ukuthi akaphuzi-ke. Uthi awushoza ubhuti wami afunde first year, sibayashare phela bathi bayenzani. Second year ubhuti afunde, third year ubhuti afunda, fourth year ubhuti solo uyafunda, 4, 5 ngonyaka we-7 ubhuti wami vele asho ukuthi you know what, sizograduate esikolweni and then I will fly back ngize ngapho. Sharp awushozi or umamncane wami kube lapho ukuthi suyaqala-ke uba nezinkinga enyane kuloba uthi umamncane wami uhleli ekithi close to 8 years. Aqale vele abanama-conflicts nomama wami nininse like sebacabeni kulobona. Uthi hawu ngimangala ukuthi hawu mama manje isikhathi wena nomamncane banga-ini. Athi hayi umamncane wakho unamamuthi, one day uma uvuka umbulisa ukwatile. Kube umuntu ukuthi uyashintsha vele nge-behavior, kube ukuthi suyaqala vele uthena ufuna umkhukhu uyozakhela ufuna uphuma emzini nabantu, kube yithele icala kanjalo. Awushoze no problem uma ubaba ahamba yomfundisa vele indawo, amfundise indawo vele baye ngasenkosini, inkosi vele imkhombela ngasiya khona istand, hayi bamsikele. Awushoze umamncane vele kube ukuthi akana material enough, ubaba kube uye still akhetha amazenka wakhe ahamba vele ayomenzela umkhukhu yena nobaba uNkabinde vele bamncede bamenzela umkhukhu. What awushoze kube ukuthi vele like siyakhona ubona ukuthi kune tension, mara ukuthi babange-ini like i-root cause ukuthi bathu bababekilini vele sayitsebi cause bekumnandi all of a sudden umuntu vele washintsha. So umama bengabona ukuthi umamncane wami ube nomona for umntwana seyithi, bengaboni nami at some point bengaboni, bengicabanga ukuthi maybe izikhona izinto ezipersonal bathi mabahleba omunye anyathela umama khonzi. Hayi umamncane sekamuvile-ke manje ubhuti wami isikhathi sograduate asifike agraduate ngwanoko high. What else was after my graduations ubaba athi no what kumele ukuthi sibonga abaphansi for umuso babe nawo futhina ukuthi umntwana ethu thina singakafundanga enagcine saba udokotela. Yabona athi no ngizokhipha izimvo zethu esibayeni senze umcimbi ngicela invite abantu elungisa mama kabafana ubize nomamncane nizoncedana nizokhona ukuphekela abantu. Yabona hayi kuphekiwe utshwala besintu awushozi umamncane abe khona, kube muteronyana vele basibiza vele only ama-family members nabantu aba-close esiphilisana nabo. Hayi kube vele i-celebration kanjalo bafana phela manje sakawudokotela yisaphuma inhlupekeni awushozi ikilo bona like umuntu makahlala ngale anikhona ubona ukuthi u-achieve how far noma sekabuye ngapha. Makabuya ngapha umntwana sekithi like more proud because ramona ashu sasibona certificate sakhe. Awushozi like proud kawuvela esefamily ukuthi finally someone from this family ubreak ama-general cases sizosucceed nathi. How would awushozi hayi kube mcimbi kuphahlelwa abaphansi or ziborome hobiniwe sichule yonke into like everyone vele ajabulela umntwana sekithi. Umntwana sekithi awushozi athi no ngisajikala nabangani bami mama ngizobuya but sekulate because umcimbi bewusuwenze ekseni sekulate ngabo 7 angisajika la kubo morena ngizobuya. What awushozi kube uvalelisa umntwana sekithi vele asitshele kanjalo hayi ukuthi ahambe ke awushozi hawu sihleli kuse kushaya bona nihlala kushaya bo 10 solo umuntu akabuyi. Mama athi fonelani bafana abuye phela sebusuku. Uthina awushozi sikhuleke ukuthi ekithi asambe vele ebusuku, umthetho ukuthi vele asahambe ebusuku sesijwayele. So because of naku ugraduateile bebameke ukuthi nayo celebrate nabangani bakhe. Umama athi nifoneleni abuye sebusuku. Siyamfonela ifoni yaringa but ayibanjwa, ifoni yaringa but ayibanjwa. Siyafona awushozi abangani bakhe asinamanamba. Abantu uma athi no what asambe nisombheka ekibo morena maybe basekibo morena sabe uthi leso sikhathi sekupast 10 ke manje umama abe na this edge ukuthi there is something wrong. Abona ubaba mathi hayi man umntwana omfana uzoza lo mntwana lo mfana aniseka mdala kilobona. Umama athi asabe nizocheck ubafana kibo morena or awushozi razama ireko habo morena ro check abafana hayi bafike vele bathi labantu laba since bahambile nomrena naye kangabuyanga. Yabona usharp sichike sibele ndisithi maybe bazobuya.
uthi awusithozi hayi vele sibile endlini sicabanga ukuthi hayi uzabuya nomurena umngani wakhe hayi sivele kushabo 11 kuze kushaya 12 solo silindile umama ngakhona ulala hayi vele solo ubhuti wami vele angabuyi kodwa awusithozi hawu thina silale vele uthi ekseni vele sizwe ngumntwana vele abiza makabafana vele yagijima vele uthi ekseni ngabo 7 uthi agijima vele magijima athi makabafana bathizani ngalenzansi nizobona isani masinya kodwa awushozi umama like as umzali I feel ukuthi wafeel ukuthi there is something wrong ubafana from yesterday kodwa awushozi umama ngobe ukuthi uyacoka vele nobaba uthi nami vele ngabalandela sahamba vele sagijima uthi la hlala khona like ke kotlase yabona kusenzansi then mawuhamba with them uhamba vele uyangasentabeni and then kuba lenokwa kotlase kuba nomfula yabona like indawo zasemakhaya then angazi ngachaza kanjani but nangibamba ngiyanasi yabona so uthi thina yithi kula and then like istrata siyehla istrata siyehla uyangathi uyangasentabeni and then la nenza unomfula yabona uthi hayi awushozi vele kwehliwe kanjani uthi ekseni ngabo 7 vele asingatsho siphuza netiye uthi mina futhi bengisalele uthi awushozi vele sigijime uthi like the mosiya abantu vele baya ngalenzansi laba sibizela khona abantu baya ngasenzansi ura awushozi masiyehla vele sithi sakwala vele ugcwele abantu i-crowd vele ngasemfuleni uthi sihambe awushozi masifika lapha uthi the only thing esiyibonile ngisavela ngithi ngibona la between izinyawo zabantu uthi ngibona iskipa sasemntwana sekhaya uthi la ngazi khona ukuthi la kushubile into wrong enzekile kodwa awushozi mama umthize makabona iskipa like waqoleka same time baba moya lapha makafika awushozi arifihla sithola umntwana sekithi arinokar ujakile tawo athi uhlekile amathumbu akhe like abulegile ngari nokhona lento nemdonsa so athi banobone like onta ina yomsamelo mawucephula like izinto lezi singaphakathi athi nokari bebamudira so athi amathumbu wakhe awushozi ayalenga ala aphumele ngaphandle or awushozi mosfatle home urugile akabonakali kahle but ambona ukuthi ubafana or awushozi next to him bokumnomngani wakhe umorena naye the same thing happened to him or awushozi or like ukulobona yesterday been celebrate achievement enkulu yomntwana today like ushonile or awushozi akunali traces ukuthi what happened akekho umuntu waziyo the only person oqala kwabona umuntu bekazikhiphela izinkomo uyobabonile wabe so uyabiza ke ukuthi abantu bazombonisa umhlolo or awushozi kabe sengiyakhuphuka vele ngiyakhuphuka ngibiza umamncane because umama mbekacolekile yakhethe ngibiza umamncane uthi umamncane vele eze makafika vele ancedisa umamama or awushozi like tsatsile mama kanike tlaro urusitse hlaloganya like the ways into bekazenza uthi bekaziphonsa phansi aphakamisa like amaroko wakhe awaphakamisa or awushozi mama kana hlakahlakani uthi ubaba moya umuntu ozangaza khali bara bombona ukuthi uzulu ubhlungu uyangazi ukuthi athina khalo or akhulume or anything or awushozi bekanjalo kubizwa amaphoyisa kuze abantu be-forensic bazochecka awushozi banga understand ukuthi labantu laba bavulwe yini like rabotlokoso ikilobona uthi igibo family igibo morena vele basitshela ukuthi you know what lesi sandla semfene and mawisandla semfene thina we are prepared to go anywhere ukuthi avenge ideath yomntwana wethu so awushozi igibo morena like abantu basimele thina kithi akunamali but ubaba unemfuyo uthi ubaba athi mina nginayo imali but ngizathengisa inkomo yami A1 to cover ama expenses lawo esizowenza masihamba kulendlela ukuthi kumele ukuthi kuhambe kuyobhekwa ukuthi kwenzekeni ebantwaneni abana eyibo morena bathi you know what if unala ngizodlula khona thina sizoba khona there to back you up because angeke seke abantwana bethu bahambe kanje emhlabeni awushozi masibela endlini the way it was so sad izinto zakabhuti wami akelebele into ya high yasikolo or awushozi like I was so sad ukuthi how can someone abe nomona kanjalo ukuthi angavumeli ukuthi umntwana wakho amkenzele just a single thing
after mengwakhe kanal kusikolo it's vele idume vele indawo yonke ukuthi umntwana sekithi ushonile, even ize ifike to the principal ukuthi umntwana sekithi ushonile, things like that, and biba arrangeile ukuthi bazobonana no principal. Yabona, so awushozi vele hotle vele sichaba hotle community kuzosikhalisa abantu basesikolweni the principal babe khona, kodwa awushozi kube into yakho prepare the funeral uthi ekibo Morena bathi before sinqoba abantwana lapha asambeni sofuse kumakhosi sofuna umakhosi ozosebenza le dumbu siko khona find out ukuthi what really happened ebantwaneni bethu. Kodwa awushozi ritsamaye me and my mother and my father sihambe ke uthi masifika lapha yana or awushozi masifika kumakhosi thina singene sisodwa qala ube ngithi sikena ukuqala uthi umakhosi athi nizeni abantu maniza la sithi yebo umunye umndeni now uza for the same problem athi ngicela ukuthi ningene nonke because into enize ngayo i1 and umuntu oyenze yonke lento le u1 yabona uthi vele abisebekibo sibizevele kibo Morena singene sonke vele endombeni uthi afoshe itawula fasi uthi abheke itawula awushozi urentatular level le athega asheke ngehloko ari answer imupela mahlwalena ari answer modira dilo tsika ufela nangu lapha mkweni uthi ianswer yoni ila bazali if ever you want me to proceed angilele phambili ke proceed, but you should know ukuthi ukhona emndenini yenu ozoshayeka and uyo ozoconfessa ukuthi wenzeni ukuthi abantwana babeso and ukhona umntwana oshonele for ilize bengakamelanga ukuthi yena shona ushone ngoba bekakhona lapho kulesini. If it wasn't for that ngabe umntwana wenu usaphila atshele bekibo Morena. All our shows the target was my younger brother, but because of Begano no Morena naye were implicated. What our shows mama askile isikalo askile athi sometimes mawuthakathiwe the first person or abantu ozacabanga beyibo husband yakho angeke ucabange befamily esekini uqala uthi our shows athi enibasekini ngisho ukuthi basekini akukhombe ubabami athi ngisho ukuthi basekini abanomona jealous ngoba umntwana amufundile yilona uthi lo baba athi bazali ningacabani ngalesikhathi lesengiso besicela ukuthi asibe ne solution from here ngifuna ukuzwa nina bazali ukuthi la liclaima gore ke proceed ke bile ke riele tshwana uthi awujozi vele bazwana vele abazali ukuthi siyalimosha elitshwa akusinyegelejwa lebona gore ke mangotho a releng so remind you awujozi uma mncane akanabantwana azange uNkulunkulu amblesse ngabantwana but kubo umuntu ukuthi siyamthanda as my mother because of ba nomama mbebazwana kilobona uthi hayi vele umakhosi vele batshela ukuthi maniphuma la antshela umuntu ukuthi nibuya kuphi are even your closest person at bazali athi anitshela umuntu into esizoyenza la iphelela la ayikhulunywa ukuthi lilitshwa lifese liphumelele athi bazali nangizwa uthi vele umama avume bahamba Morena abadumele or awujozi kube ukuthi siyafika vele Friday ifuneral ulungiselwa umngcwabo or awujozi umakhosi akhulume athi Friday before the body yakonto sasihlangane nemochari enenyenze the final thing ekekuthi renkobaleng before nibayisa emajardeni kozwane kanjalo or awujozi Friday uhlanganiwe emochari umakhosi angene abereke ditopu umakhosi abereke ditopu or kumochari nihole napapa bathu bane bari kumakhosi kube yibo vele specific abaya vele kumochari because of we're trying to protect spirits serestira uthi umakhosi asebenze istumbu sakabafana asebenze nestumbu saka Morena ashela ukuthi nongiqedile ningaba prepare nibayise emakhaya uthi awushozi kubeliwe vele emakhaya vele ke Friday itsonto stop siye kuntu makhosi abatshele vele strict rules ukuthi banga allow anyone to touch umntwana to touch ibhokisi. They must be vigilant when coming to leyo to protect isithunzi somntwana, to protect le moya ha gore baska bangamthibuli yabona, so babe extra careful yabona. So uthi vele ubaba mvele kube umuntu ukuthi vele uassigna one of
umunye ubaba lo basebenzisana because ubaba mke handyman uthi bengicela ungi-assiste ube teng phone na ucheke dilotse ngata ubona ora Josie umama mlelo lang azange afuna ukulala azange afuna ukuthi kuba umuntu usolo yakhala ngabona ukuthi kwenzakalani like nacheka Josie nacheka gore ke manga atlangolo bokisini ke banga nyoko batabela ngolo uthi bekayenza show Josie azange azalali kahle hayi Saturday yafika umntwana hamba yonqwatshwa Josie bakwaba ukuthi night vigil basekithi neyibo neyibo Morena but kwakuzwana ukuthi makiwe emathunini kuzophuma ngesikhathi esi1 because imgodi yabo next to each other because bebalichomi bazona kanjalo abazali hayi kwaphuma ngesikhathi esi1 kwayiwa komabetleni wanqwatsha Josie babesekahlwaniwa bahabo bafana bahabo Morena bayakho Morena bahabo bafana bayakuhabo bafana or Josie it was Saturday umamncane she was there for my mother as usual kwathi Saturday Sunday kwabe Sunday sengiyavuka vele kwashwa izingubo ngiyakliniwa uthathiwa ibisa cheshetheni vele yazi ukuthi after funeral kwenziwani uthi kuyenziwa or Josie makuwashwa izigubo uthi kunabanye bebawasha ama window kunabanye bebatira split cleaning ngeSteve ayidekile uthi sizwa ngokurekwa kwakamhoshi Josie sizwa umuntu uyarasa how umama osendleni nami ngisendleni umama ora makarasa vele uyazwa vele omunye vele ukhazini wethu ubiza umama mamkhulu bayakubiza ngaphandle umama uyaphuma or Josie arizwa so mamncane wami usele ngepuna utletse makaka uzihashe ngamakaka or Josie mamncane wami uyakhala athi hey ubafana ufuna ukungibulala ubafana ungibizele emgodini or Josie like no kare like ikisinya ko TV Josie sibheke sithi ubafana ngoba bafana simncwatshizona athina ngobafana nomngane wakhe bafuna ukungibulala or Josie abulela so mothula utletse makaka uthi ukhuluma so uyakhuluma wathobula ubaso uthi it was Sunday a day after the funeral uthi uyakhuluma ubaso uthi sisincela uthi ugijima uza kumama or Josie umama wavele wabile emuva wabile endlini wavala umnyango or Josie like bekasatse moketseng or motho ke motho re mtlwaetseng ke motho re mfavora ke motho re moratang as a family akekho umunye umuntu esimbeka phambili njengomama mncane wami uthi umama mncane wami akhale athi uyangilanda or arothethe ngqo Josie remember kusena abantu bama family sesinabantu bako the next door usana lebathu ba society bakhatswa dipitja uthi like sesene umphakathi community sesekhona uthi kusesene umphakathi omncane lo uzonceda kilobona or Josie umamncane wami akhale lapha akhale athi bafana umlandile bafana ubize emgodini yena akasakhoni unoyasha ucela umamncane umama wami ukuthi amncede uthi vele ambize lena nceda umntwana wakho ufuna ukungibulala or Josie umama wami ahlale endini or kana aka alikonto Josie umama wami uyasikhitla like confirmation ukuthi umntwana uba nomuntu ombulele or nokhole confirmation gore ke manga wabona or Josie umama wami ahlala endlini akhipha ifoni uthi uyasikhihla akhipha ifoni afonini umakhosi uthi makhosi nangumuntu wasihlolela uzigcobise ngamakaka akangagcokanga uthi basho bafana uyamfuna umbizele emgodini enene uyasha ucela ukuthi mina ngimncede umakhosi was like don't go outside ungayi ngaphandle lo muntu aza confess ukuthi wenzeni or Josie arasa so aphume ngegate atsamaya uthe kaphuma so waya street ekibo Morena ayo confess ekibo Morena ukuthi abantwana ubabulele nobabu Khumalo arentate Khumalo babukhumalo inyanga but inyanga lezi sigangayo nobabukhumalo uthi kumele into yakhe ukuthi izobayenza whatever bayenzile yena bekangacabanga ukuthi uzobayenza so banana hore utlo no balihula humula ngwana arobale ayitsugele hayi ukuthi ashone like this or Josie ko habo Morena a confess yonke into ukuthi they were planning ukuthi ubabulo athebula abantwana nene no uthola 50,000 uyithola from the nyanga lo ukangayo
ore ausi a confesse kwala alle a gopele tshwarelo lo baba lo o Sikibo Morena ore ausi a tswe ka sefepo uthi wamenzani umamncane wami uthi wamenzani ngesifebe uthi wamenzani i-community was outside trying to set her alight umlilo uthi akafe ubulale abantwana isihlungu akafe akulandiwe lenyanga or immediately or ulandiwa lenyanga ukuthi bazobahlanganisa phela ukuthi bayoshiswa nabantu ngamatayere or ausi amaphoyisa bese yafika ke because behola imkhosha amaphoyisa afika alanda umamncane bamprotecta bamesa to a safe place because bekuthiwa uyobulalwa nalenyanga le or ausi makuyo inyanga ayikho ichabile ngaka itsamayile or ausi umamncane wami akathwa amaphoyisa we don't know ukuthi uhlangana nalenyanga lana khona or ausi ngokuthi today umamncane wahamba endaweni we don't know ukuthi umamncane lana ukhona uyaphila awuphili azange saba khona endaweni or ausi the sad part ukuthi umamam this thing yamudla ukuthi umntwana wakhe bambulala njengenja umntwana wakhe bekafuna ukuthebula umntwana sekebusiswa omthengimenge impilo yakhe yonke even though ukuthi wakusinyalizwa behangacabanganga ukuthi kuzoshayeka umntwana Sekibo or ausi kwaba kuphela ka abutwaka kwaba kuphela kwephupho lomntwana Sekiti kwaba kuphela ukuthi sizosuka la siqake khona reko a better place or ausi yangifundisa ukuthi sizathi sithakatha abantu bangaphandle kanti sithakatha umuntu esherana lo ukudla iplate every night or ausi bakobe Morena azange baba snacks kumamaka even after se confirm ukuthi umamncane nami uyoyenzeni azange bamjikela umamami they were there since basupportana baze ukuthi umakamrana nomamami babaqozi babangani or ausi next Saturday we were so excited the way we share every achievement nomamncane nami ukuthi uzogcina saba umuntu so towards umamami azambulala lelingane yakhe ezomsusa enhlophekeni or ausi bengithi ngishare story sasimntwana Sekiti khole fasili bima le fasili cruel haya sasisha so phila kuphi umhlaba uNkulunkulu wami masiphila so hi guys bye bye enjoy Saturday yini